ubat macam contoh berat badan doktor, ada tak impact untuk tulang belakang, sakit urat ni? Yes. Because your belakang itu tiang rumah mah dia kena menanggung berat kan tu. Okay. So, dengan after you aging, you punya tulang akan semakin tak kuat kan, osteoporosis, and ataupun you punya this wear and tear dah, kekurangan gel ke, kekurangan apa air lah, macam tu dehydrated, kering, tu dia tak boleh berfungsi sebagai shock absorber. Benda ini tak boleh disc ini tak boleh kata replace balik gel dia lah, bukan macam lutut lah you boleh inject something kan untuk replace dia punya gel. So at least you kena kuatkan you punya otot lah, at least you kena exercise lah. So by doing exercise you pun akan lost weight, and then you punya muscle pun akan lebih kuat. Important juga ya for stretching and exercise. Alright. Kena stay active. Ya, okay. So untuk contoh macam kalau kata kita stretching, kita exercise, but still rasa macam sakit kebas apa semua. So what is apa yang treatment yang akan doktor ni kita orang kata apa? Teruskan pula untuk mengurangkan sakit tu. So I akan if the sakit berlarutan, then I akan buat MRI lah kan. MRI, then after I akan just figure out puncak kesakitan dari mana. Because if the kesakitan just datang daripada let's say the otot whatever, I pun akan recommend buat physiotherapy, and then still buat exercise, back pain exercise, and then exercise untuk kuatkan you punya core muscle lah. And then you just after that if the sakit still tak respond, mungkin inject setempat, inject setempat untuk just block the pain, to just confirm sakit datang dari sana lah. Very rare kalau very rare kalau back pain tu perlu operation, kita unless dia ada slip disc yang kita cakap tadi yang besar tekan saraf, then maybe you consider untuk just decompress, buangkan disc yang berlebihan tu. Kalau ada instability, then no choice lah, kena fusion surgery kan. That one is last banyak lah, banyak, maksudnya banyak juga yang prosedur yang kita it can be definitely punya operation untuk bagi kestabilan, bagi decompression, ataupun dia boleh berarti pain intervention macam radio frequency ataupun steroid injection. Banyak punya prosedur, bukan kata daripada physio sahaja, and then orang kata apa, and then kita lepas buat physio kita tengok makan ubat saja. Tapi kalau tak lega, maksudnya ada prosedur lagi, ada injection, and then depend of the type of kita sakit lah. So mungkin kena buat operation, kena depend kepada kita ni. Okay, faham doktor?